Mayam Krumzare, the Members Impact News name, Impact News Game, Manung Hutna, Wahengbam Lalpal, Mayam Taramosri, Nasi, Manung Hada Kanaga to Bisi Yam, Hojosi, Manipur, Lady, Susika Yamna, Marueva, Yam the level over Yam the breaking of Isuni, high but of assuming free movement, Aduga, Kogi, not possible have a question my have so how Q Mars 8 Union Home in Samishana, Tam Kibo, Home Mana, Toki order, Mark, Piggy instructions, Manipur, Mars 8 Mafon Kudimak, any Lambi, National Highway or Gramo, Home Kudimukta, free movement, Lehelagani, Habagedumba, Chapchava, order my instruction of Piki, Nima doing Matuna to 1 bar, Kui Manipur lady, Governor Gimakadi suit to 1 meeting Gap Pang Tokuna, High River, Sum order, see, execute Tona, Tabu and Pantona. Lokut Pelikram. Adubo, high river Simukta David, Mars 80, Mars 80 Sumba, free movement, Hotopun, Simukta, Su, high river, Sum, government policy, my partner Pantopon Kidava, fail over get the woman, Mammy sound, Taki by Taria, doing a single simak, high river, free movement, a singing, a sea tank trying to almost marine complete sure, high river, marine complete sure, but the free movement, sing a simaksu, Adumak, Mapung Fana, Pantopon Dava, Adumaba, free movement, I'm already have time. Masiji, Kaimarangi Damukta, Manipuda, PR Sulady, but President Rules Lady, Adumatata, you don't know how minister. Instruction amabu Union Home Minister amagi order amabu karigi namukta state system hung pan execute tawang am dabano karigi namukta thap oina pangtong am dabano habsigi asa wahang lak pamyang marakta maroina high riba sungaba present rule ama laina high riba Union Home Minister amagi Union government ki order ama pangtong am dabasi kari manam gido hakanda high riba sigi behind the scene kana ung bakharana kari political gi advantage launa no hona bakanda irang se hena thokna na bagi adum sin bagi lalong leira bra antraga security persons sing marakta habatare khoi gi rock oiba elements me ama chenable leira bra high na sing batong tong hang ke am lakba aduna high riba sing ba free movement asi mapung fana possible oina pangthok bangam trip si kai no masi mangthok pasung ngamroi da bra aduga kyam kuina sangadri no haiba sing ba wahang sing mare na si tong ba sing ba me am da leira confusion sarmom na ba sikok na mi pandam na si impact news na high riba topic lo khusabni ngasi ki topic la kan na winda mokta khoi studio da jo lang na level si get thang da level so oza w Nabakumar khoi retired HOD Department Anthropology Manipuri sin oza tarang sori aduga mathang da oza hek thang level sin oza N Satyajeet UNI gi bureauship ni oza Satyajeet tarang sori aduga ai get thang level sin oza Puyam Tomcha President all Manipur association oza Tomcha tarang sori yana boko sin oza Tomcha lakse oza Tomcha maroina PR lakhiba kanda khar makhaidi hana leramba film dagi khara pharaba le hana myam ngang narubni kai ginor ga laiba governor jin lakhol ki steps si myam gi dam ta yai phaba aduga yam ing tappa normal si maglam bi da lakpai film si myam no uru ne atare governor na pakhali thok throm si ur kanda manipur da sungsoi choidna aduma ba peace ki lambi si da normal si lambi si da yam thuna porpung ngam ha bi ga so thajabam de dum leiru ya atare kai ginor ga mamang da palamba popular government sina haiba myam gi expectation si thabak oina amta pangthok ngam ki dabdu no morga governor sin pakhali ba thok throm khara da dum pienba khara yauki badagi thajab si leki aduga ikon ko khoi gi haiba Mars 8 sidamaksu khoi governor yauraga tong state ki official sing high ranking official sing yauraga New Delhi da Union Home Minister chair lorga pangthoki mem sida khoi gi Amit Shah na Mars 8 fawada Manipur gi lambi punong ta bahung punong ta free moment lehelagani haiba gi thajab pikum tuina tong step cam slo khot ki leira aduga haiba date 8 ki moment hokdo punum tu hauraga ngasi bawta 4 days complete sugi basi free moment si hoji bawta pangthok ngam de tare hana lem film dagi hana film soksan bi film duni kamai yang bi masi akwai miyeng mayam amdagi yengba ya tasengna yan hammakta da akwai free movement habsidi akwai constitution ga article 19 gi makhada masi akwai fundamental right ne masi de akwai hanjan ngang ne rudra ka so dum khangdana leiraba ne handaki matang sida irang yam torum matung da sage akwai gi PR lakram matung da nan security mi fam da mitsana hagi basi ensure have ne ensure free movement of public on all roads in Manipur from March 8, 2025. March ki tang kunga March ki tang nipan 2025 tiki di ensure to by the chalalo have ne. Mana chalalo ni have ne de. Mana hai jikana da no have the Manipur ki governor amsung security ki miyoi sing de ne. Nam samna da mathak ti ta taw tharak pa ya thang ne. Similar ko. Ya thang ji taw tharak ko matam da ahan badu numitu ko amna aigi wakal dadi aina hajabdo adi yam success oi haidana maramdi kaigino da ngasagi numitugi ngasagi khoi moina tholaga thingi bado thingi adu oba ta tar ga jo hanagi kaino du da ngasagi ko khoi intensity du da thingdi aina ubada maramdi kaigino da intensity du thingam tar ga di khoi MST thaba gari do kangpu pi obu sungongam sima ai enoni ko
adigi kenoda success oi na habi sikar mo ado ai adu ai cha ai explain to diyo mamdi kenoda moina habi si somna kanda akoi gi ko akoi gi keno pidri bogdi no separation si pidri bogdi kemta to bu ya roi haibne bu ko adu gi tormadigi kamai to ke da masigi di chanai na bakhara lai gre di kenoda tang taruk ta makoi gi ko keno si kuki zomi gi apunba meeting ama tawi tang taruk to moi resolution thadorokte tang tare ta thadore thadorok ko matam na moina hari se aikoi adu bo mangde ko tu na di akoi nomai surrender to roi hari ni ko madu ne mayam na yam kana kai moi surrender to de bai to de bai ya bra kai na ko yam kana ko gi mayam mo pi gi tampak ki mai ki di ko aduna masi to matam na moina 17 da thadorok ko matam na moina habi se akoi gi su couple of weeks pibi go akoi sumai to dana akoi gi di thagi mapum ko lamna leibni na akoi pau yo bu ngam de akoi na aduna akoi kana se nomai surrender to na ba ko jo appeal to jere ge ha ba point ama atopa mana akoi hoji sumai to dana akoi ga kana se warring party sing sida ngai akoi gi cessation of hostilities nomai kamna roi ha dana aya ba ma inadri bauti akoi gi safe passage de akoi ensure to bu ngam de ha dana chat pa yar de ha ba na te ko safe passage de akoi ensure to bu ngam de na aduma na point ani hum thagale thagalapusi kana amtana pau khanghongdre adigi media da su madu cover to bidre adigi mo ada thingiba tholaigo thingibo je noi sumai tawdran koi gi kuki gi zomi gi ko apun be yune na di sigum resolution am laigrebni noi sumai na thingi je kari gi no na ngang ne binam su leitre adigi marak tu da sai gi makoi na khudong cha bam lo si kari no kamai na lo ge ha matam da akoi sumai tawdran ko ma adu tawramni na akoi gi mai ke di so peace rally am chat pa yare na ha na peace rally ama tawbu matam da mo ona taina ba da kuki na season nagre ba akoi di india go me mathak tawbu na te akoi di mitei thing bani ha bi mong tawga sai intensity se amuk kanjilhan ge yam samna ha da bon ama sana ko matam da ke gol manga podna leibdo ama hando ko matam da madugi iho ikanu duna ko kar tawga hando ko yauri ba yam samna da si emotion da sana ko poni na ko si leibni peace rally ba initiate tawru sina amain irang ji kanjal nate kanjan banate adu mana hair di lan gani maduna khudong chaba lawdana india government to du yaning de na haibi mota asa akoi di somla kan ta ro du thing mani haidana haidi ka chik leitok lesin to ya bagi chance am ko lei gi ko adu ko ne lei bi yaro mam de kaino da huji adu ne am lu bom huji parliament phammi ko parliament phamma matam ja ngarang manipur gi budget pute manipur budget puthok ko matam sidam aikoina aina thengna da mi mari di wangang ko amana ko zabi mo lam phajana ngangi sumai to na akoi gi manipur gi ngasi tawwa awa ana adigi ngasai gi ko khoi punna leibagi wafum chi ngangi adi oza alfred na ngang busi it is very dangerous masi kanam ta nang pick up tawde ngasi pick up tawdawni 371 c gi matungina budget se chinga tangwa tongana budget legadabani haiba man haisi ko akoi chingri 98% de akoi tribal gi lamni haiba ko adi ikon go mada chinga hill valley divide se it is mandatory under the constitution high grade sigumba yam sathi ba potam khagla eba ko aduna ngasagi moi akhoi gi ojaba akhoi gi sidai leibisina ngasagi free movement ge matang je wa ma chen open biram de kari gi damak to na free movement ta hun ngamdri se je hai dire ko adugi mota tarun go goina kari hai ka have tarun go goina te sorry go go tarun go ge masan pa na kai da no peace at gun point hajele no mi season no hagele adu targadi message kari no adu dadi inda go me na hojiko ngasagi ko moi action lokhet ke to je parliament adu puthomni na kitang hak aina chingmoi dra similar ko di asawudin nei ne asawudin yam phaji kem ta haide madi budget ka wat sing do haibu ko si leiba si wat le had aduna ngasagi ngarang khanna ba matam si de ko ngasagi hojiki lairi ba khoi gi manipur gi free movement je kari no kadowi gi free movement ta hundri no kuki mayam sina nongoi pai dana thokla ga ko nungoi buti pai de ko handik ti ko nung mayam pai da si tawdana khoi gi indian gi security force in da kari gi no moi attack tawri se moi mata action lokat pa yad ra ji sungai hai de adui mohta ngasagi go gogoina ngasagi no peace at gun point ne ek ona tene na ma sukang khangdana adui taragadi kari umta no demand at gun point kari hai de gi mana why no demand at gun point and hai de yad bra siko aduna sigi chile bnina aduga free movement se possible ogini adubo kayam kanna kayam thuna action local ke de habidi di it depends upon the parliament learning di irang yam thopa thabak sidi to buya de ko maram de no de sidis da moi na mi si bu de moi yam kanna habidi ngamde
ko adu mam de moina mi lam hendana mi si hojik si imphal senapatu ni imphal la khado lambi sida khoi more than 400 trucks and essential commodities pu mayam pal la stranded wen lai re ta si moi ji lakpa ngam de na mamang de di even khoi gi PR lai taw mamang de bok da sigi posik putok pusin de je maram da thing ba lai ta ga so dum security arrangement tor putok pusin de pu lak ne handa ki ona di handa ki se am phab lai ya 4 days sul la di posik de pusul ngam si am phab lai ba hana kuki ne to busidi ne mi te keteng chalan dab ne te loi chale le ba haju moi pulop thing jale pulop na ra ni na jam thuna kanom di lain di aw keno haju am samna da to community je ka lawi de ba mi te chat pa ya di ka na thok cha de haju di loi thing jale haju di ko pura kan blockade ne adu da free movement success we have Portugal yam no tanel film oi to ajam thai ji free success 8 ki wad ni 8 ki wad ne ba ko adu haju ki lai ba posi ma di ai tadi aku sukses oi adu hojiki makha ta na thing ko matam ji tongan bam ni da ngasai mai mudi kaino sin nungti nungti to thodong ne ba de ato pam na kaino habna nang di kuki na to je mitei khakte khoi thing ba tai di loina ma free movement na pira mani pochi loi pu ya ne habni adu ba hojiti moi gi kari gumba ngasai gi ko mokhoi gi am samna ba kuki zomi council na di ayaba asuna kan da khulai kaino pisan bage ayaba do asuna kan da ingit pigre adi sumna kan da kai do no moi masen tong ne khangre adu maside sa koi chanai na ba mase masi nongni changi ne ko tawu do bo maside parliament phaming manung the period message na di I central government ko kam thuna tarokati have the khangre aduga free movement not possible have the yaroi masi possible so idana organi oide sunga yaroi madam di masi ko fundamental right ni ri hoja aduga to apamana sai hajab to moina hojiti hill ge valley ge pura thadak khreba thadak khrabani hojiti atopa community mayam ju soklam ni na wanga nga ne ba hana di ko mite khakte na toromodo adu yaroi hoji naga kamuna ju wanga bu hore dana oja ajiki je ina amutang ga oja to clear oning mu jo date 8 ki oja na success we have date 8 ki sta ko ye folks ki mayama ko senapti chatna na bhona ki adu including passenger ani have tare imphal airport ki MST bus to ngsa pada sema yorok pada sidi kumdha laga BSC ki casper to laga sat laga yobungam dab di ka thel mami da kumlogi even attack to gi nung thomjala ki films security person sok pi film leki sigi posi gamen thamli ba senawati phawbo chat pa ha bi potu di otoki dai tare aduna si bung phaba men adu ai kampupi yowe do ato do kan da je numin to tawri base mi ani do keno da ko tamo ani do keno da tongjabani emi chi tongune adu ai na tawri ba reaction dina mukhoi gi life to danger legre ko ato bam keno viral chapigre mam di keno da makhoi sing da ngasagi ko akoi uba ya da po da ma uhon ba don taloga ada they have been attacked like anything ko am thin attack tawri adu to attack tong ko kampupi yobu ngamme ba adu hojik ti hangge tongera tongwera hana di sungja chalan da bane ba MST habidi Manipur gi pot tha ba se masi moina sunga ya da bane ba ko aduna ne aina nimitu da success na je maram di kai da nimitu da ko Chusanpur gi di kari khana da ge ba mi tong kan bam ni ko Chusanpur gi di mi tong de du akana ga gari di chale ba ko hana di gari se changan de kangbai di halal le ba handak di gari chale aduga somna kan gi potu madi kampu biok chali ko adubu mi sing to tek ta kai den thole aduba tawudu de ai sida di nai ning re ko nimitu da tawudu da moi ga tong na badi gi akhoi masen launa ri bo khong ri bi do na he na keno tawre adu free movement have ki awan thom la khado mali sam da free movement mi maroi na mi chathok sin to ba yam free wen chathok sin to bo ngam badu ni gari chathok bu gi ba phom ai kan tai je ge lan marang ni ko free movement de ai te gen short to bi have ni si tawu ni mi se ke tawre na have je karai di yaw ge ba kana na su tawdui no badu mi sin roi dro mam di ke no moi rally cha kha ta ga di ai si di panjaro ai ko ai tongan ba phom dai adu di si di ko ge of the record na khanar si mam di ke future da possible oigani have ni matam gyam sang kan da possible oigani ne sang bai bo ja hojing ne hekta ne ai kanu da su akoi gi MP le ba sing je Rajya Sabha gi MP bo ro Lok Sabha gi MP bo ro free movement je kari gi no kuki kanguna samai tawdana kano tawdriba ko hoji moina nongmai hoji po surrender tawdriba de loina lambe da moi mi thoga nungna thadana khotana thingi je kari gino masi khudak ta masi hangduk pi haidana ne parliament da ngasi question hangbiyo nimi humni pharo eba ko adu ona tane bida no peace at gun point kai adu di tawbi gano okay lady view si March 8 pang thu ki khoigi March 8 gi hoki ba ta free movement ge dum ba government ki initiative si dum khar makai di hana ge yenur ba di mai pa in low we have Tomcha thambi shi adu loina khogi miam gi representative oina lady parliament lady ba MP sing ma kedi gi subsana moroina MP ani ma di khogi in terms of outer gi di khoi opposition da habtare khoi ma kedi gi su high free movement si mapung fan yam smoothly successfully my bang bang tu bagam no hona matang su wapam pokat ningi haibo hom dini I know za laksan jo na kumar oina free movement ni matang se
March 8 ki si khumi am loi khangna wa homni koi gi Fox ki rally si Chiangmai de gi dom police that khrabni adu even passenger ani su kumda laga Casper da bati khra tonga ga halaki bo hom lakre adu seven sound an thelaki with security personnel sin ngak sen laga aduna ozat tumsagi mai kai de gi magi observe my observation have tar magi perspective mutung ine dekhar makai de dum mai pa ene lo yo hom duni aduna la khan si da maroi na ji miyam na kano concern ori si hoji si National Highway number 2 Impal Dimapur lambi Senapati dig Impal da lakadaba mayam hoji essential commodities puba trucks mayam ampal la lady lakpung ngamdadna haibitare aduga si lakan sida pochai already hana free movement gi hasugum ba government of India gi order ma leiting ai maung da di aduma marakta apan ba athing ba leibitara go so aduma matam gi koi official sing wari shanaraga COC sing na kal the both ways adum understanding lenar kan da adum pochai je security person sing na Senator Puthorpani, and the Kuna, there was 4 days, like Palaga, Puthropum the lady. I don't know. Situation worsen work, but Hana Pum Satir Pum Lady, Hana PR Lapin and Panin Kaluraga. Was I meaning the coin? Quite port say a quay, Popsana so Tom Rekas and a car. I do I meeting the ye Wakalon Kitipan, Pondox of a Taraga, the acquaint of port sea. Tongana Kaiduaga ying with Jim Huta, Lady Aquay situation Sigi. Haugiba Togo Watok Sinduga, Gonana Kitan Punna Yin, Navagi Mato Kutai, Kanjay. So mine a yang matamda, Kitan Hangatna Yang Matamda. Yamna ten so in a leramba, Pipam Amakatagi, Kogi Union Home Minister na Manipuri Lambi Unamakta, not only national highways, other roads in the zoo. Free movement gi posse ensure tawroi dana haidan order ma thol aba matunda maduda Manipur gi governor Manipur gi chief secretary yaudana meeting yauraga home minister na home ministry haidare ne ko amichana thok haibo oraga su order du di home ministry da gi lakpanina ministry na pirakpo order du implement tawba haisina madu home ministry gi mathau na ke government of Manipur gi mathau ne aduna government of Manipur na Tobam Topa Taboko Tonabagi Makta Governor Sierra Loraga Tongan ba security heads in Yauna meeting Kayamarum Pantokrava Matu Nipan Sidesta Soidana pre movements here Tawayana Tabakar localani Maduda Kanagumbana a thing upon Bapira Abadi Ain di Matungina a thing upon Bapira Pasinduda Matiksava Exan Lokat Generasi Government of Manipur Topo order the lane. Yes. The item Mapumoina Yen Baisida Madugi Wapam do Lakamatanda Manipura Maruina Tampaki Lamda Laiba Santi Hanjalakpa Pamava civil society over yai, Nisam over yai, Sarkari employee over yai, Kuding Mana or Kizitan Pibam Pagalaka Dauramane, Hibagi, Wakalon, Amakata, Nungaiva, Wakalon, Amakat Miami, Wakalon, the Laki, Miami, Coke, the Layer, or Masi the pre-movement, Yar, Agadi Kitan, a quite Iran, the current name that the driver. Adugi Sumataka among Masai Koi, Tomsana Supandiva. Pre-movement, I see, Lainariba Muknaba. Kang Anisi Marta Muknabana Maramo Chatpa Yada and Labadu Adubu Masi Aquina constitution perspective Yangagadi Chidi Nipum Kudimaki Rai Nipum Kudimaki Raini Nipum Kudimaki Rai to Pibam the situation Yada than a Laban Adu ensure to Raduna Laiba Iran Sigi Mawong Si Yangakanda Haurak Padadi Kijitang Pagat Padona Urambale Danako Kijitang Pagat Padona Urambadu Tarik Nipan the toy but Togok Sidagidi, Parambadu de Gihena, Warzen or Abra Haibagi Hena, Pasan Latrabra, Haibagi, Wakalondo than ever when I say Tamiba topic pre movement not possible. Adubungas I coin Mapunda Ani Yamatamda, Surasan Purom Tangbanakan, ITLF Natawa, swung in Nakan Dadi, Kanaguma Matana, a thing Amabo Piratana, Nungwa Amabo Kulakana, Peshander the meat to Ragasu, Maruda Puri, Port Sados Surasan Puriona Pazana. Haraga Tamure. Sigi meeting the Yangagadi, Heck Horak Padasungai, Banina, me out of Alda, Naga Gari, Sangba Yarn, do the Sang Kitan Yabu, the Sunaka the Kitan my Pakon and Suya and Nakanji. Aduga, Som Nakanji, Kampo Pirom, Tangbas Haitana,
ngasai kotuna control towa si area si dana amuk hekta angak pa phang athing ba yaw na nung thunjal lakpa panchal thajal lakpa even mitu the agitator so chokan leita dana magi leiba dona maram oidana leita ba yaw leita ba duna leita ba du yaw kitaba yaw ba matung dagi di tongan ba ku civil society makoi rongi civil societies mayam mana total shutdown tawragane na Churachandpur anything Tamenglong district ki mafam khara yauna more gi yauna swai da ba shutdown tawsale sigi apunba miteng sida yengba matam dan amuk kitang Churachandpur rom da mai pak pa yi wakhallon amak uba phangaga su mapum moina yenga kanadi mapum moina mai pak tare hai bagi potham do ne ba lairis ado sida ino tada purap tawjani ngi so mamang de so popular government lenga matam da sigi transportation ki policy dokhi hogdoki matam de passenger am da thorak tabadagi chapangam da na yoksam ngam da fail ogi polaki aduna sikanda hauji like waham si matik saba security arrangement phajana tahodabra mamangi experience to adudagi lesson nama learn tawraga hena implement tawda execute tawda mai pa adugi sam aikoi haije aikoina khana ba yari je aduda kari lapses le some intelligence ki oba lapses leibra natraga kari security ki oba lapses leibra maramdi masigi marak sidai sida ngasai ko na harisi sigumba free movement ama tawra ani haiba matamda kuki gi civil society gi nakandagi di masi akoi yaba ngamoi habagi press release kara thokudi akoi uge ba adu uragadi government of Manipur na matik sawa makoi ga kari haini akoi gi kari gumba akoi gi trust building mechanism gumba praja gi domain da public domain da thamdarga su Manipur sarkar na trust building mechanism ama kuki civil society ga sinaraga wari sabra si public domain da leite bani na ngase bo akoi siguma trust building mechanism ama ta sarkar na lokhoki lokhat ki di haibagi lapse si makoi uba pang ani subada kari gumba mafam ama da chatpa yada dana leiram mafam ama kakta chatpa yana bo hona mada matamda security gi to paikhatpa yaba thabak sigi manungda ROP thambai amane maramdi irang do thogtringida hana security force matik chana thajalaga ROP chalhalaga maruda tawakadaba irang do kari le hana tholakringida thinghowagi po adu leiriba tari nipan gi pot sigadi numituda ROP chatagi phibam da uge sidagi security kharaga yauraga bus to sasalaga hana ka miyanga masagi security personnel singa inaraga yanaga gi thoti na sigi nakan sida ayi londagi masi pangthokpa ngamgidabase masi administrative lapses security lapses lay na khale ROP hana salamagadi ROP na moida masidi chatpa yaroi dori yagani haibagi wakhalon ama leiragadi madum strategy homdo gi pot leidana ko simadi akoi administration na masida matik saba pungning changhawdaba aduga matik saba thabak lokhat hawdabagi mami di tay the security lapses sida waham thori si khoi gi security gi arrangement sida khoi gi rock oiba elements habatare khoi gi disobey tawba adumba yawbagi possibility ji ubra kwai adumakti akhoina manungda leiba natabanina maduda hainaba matamda khoi gi press kharada akhoina ujaba matamda Imphal dagi khoi folks ki mi chat ki haiba matamda akoi maitai gi police officers singna phajana thingdana ain goiba matik chaba thabuk lokhali adubu kangpopi gi mafam kharada mafam do da leramba local police gi singna moi gi thoklaiba local men sing do kariguma makhal gi mukna ba thengna ba amata ude ka haiba gumba gi wakhalon khardi thamba ui adubu madu kadai auna sumge na traga lan gi haiba madu gi video footage kari do di madu de analysis to bodi phai adu madu pun mak tawdana akoi na hekta here se kharada moi lapses lai haina haiba mak do su haiman do thokani aduna masi gumba lairiba tholaiba video footage sing do phajana analysis to ba hauji lairiba administration na to ya basi maduda fail oigriba potsida karam mawong dagi fail oigriba no haibagi postmortem analysis am di to darkar lei adugumba order pira kanda order du chatna bada phajana chatna order do pangthoki da bara security personnel sing including Manipur police dei leiriba Assam rifle atopa central armed forces sing sisu piriba order do matik jana pangthoki bara pangthok da bara
हाइबसिमसु अखोई थिजनबा याबा इन्वेस्टिगेट तौबा याबा एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन तौरकांदा मदुदगी थोलकपा एनालाइसिस सरकारना फजना मदुगी फाइंडिंग्स तो फंगाकांदा करम मखलगी थबक लौखटकदगी हाइबा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी अमा सेमबाइसदी एडमिनिस्ट्रेशन की मथौनी अदुबो हौजिक फावदा मदु पब्लिक डोमेन दा एडमिनिस्ट्रेशन थमकपसु उदे अदुगा हौजिक लालपानजु हाइबा मपानदगी चंगकदबा मणिपुरदा अखोई करी हाइनी अखोई इकोनॉमिक करी हाइनी सेल थुमगी फिबमदंग नक्सम मेप हाइतारे स्वाइदा तौरगा पोसैसे पुरक्तने स्वाइदा पोसैगी ममलसी स्काई रॉकेटेड ओइबा सिगुम अवाबा नंगलिबा मयाम सिदी नसाइगी मोइना सिक्योरिटी लाप्सेसना ओइरंबा याय इंटेलिजेंस लाप्सेसना ओइरंबा याय एडमिनिस्ट्रेटिव लाप्सेसना ओइरंबा याय ओइरंबिबा मोइगिबा थबक मयामना मरुइना अवाबा नंगिबदी अचंबा मियाम सिनिदना अदुना अचंबा मियामना नंगिबा अवाबसे करी दौबगी नंगिबनो हाइबगी पोटसी कानाना दायित्व लौभम थोकेबो हौजी पीआर लेरिबा मणिपुर गवर्नमेंट मसीगी रेस्पॉन्सिबिलिटी से लौभम थोई अदुगा नुमित मरीनी सुजल अबनिना तौबा याबा एनालाइसिस तौरगा फ्री मूवमेंट जे तौहनगनी हैदुना एन्श्योर तौरबनिना करम्बा मवोंगा अमुहन मसी माइ पांगना पांगथोकपा याददगे हाइबगी स्ट्रैटेजी अमा तौरगा अमुक मसी चलहनबा यानबगी मवोंग अमा सिनबम थोई मदु सत्रगदे अखोइना ममांगैदा पॉपुलर गवर्नमेंट दा प्रजा मियामना पेंदबगी वाखलोन अमा लेदना लेबदो मदुगा चप मानब प्रजा की वाखलोन अमा हौजिक लेरिबा पीआर की गवर्नमेंट से लाखबा मतमदा मसी कनागी मांगजब ओइगदगेबु सरकार की असोइबा ओइरकनी अदुना मसीदा प्रजा सिंगसु खंडबम थोई अदुबु तौबतबु अखोइना हाइजबा मतमदा करीगुंबा कॉन्फ्लिक्ट अमा रिजोल्यूशन तौनब होनबदा मरुदा यावरिबा एक्टर्स सिंगो दरकार लेबनी अदु ग्रुप अनीनी हौजी अखोइना उबा मतमदा ग्रुप अनी सिगी मनुंगदा मैतैगी ओइबा नाकंदगी येंगगदि मखोइ हानसु होम मिनिस्ट्रीना अदैदी इंडिया की अतोपा प्रेस नेशनल कैनोसिंग मीडिया आराम बाइटेंगोलेसी यामना साथीबा मवोंग मोइना उदना कोतुना आईटीएल नबा मोइदा ब्लेम तौरमनी अदोबाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हाइरकपा होम मिनिस्ट्री की ऑर्डर दुला कंप्लाई तौदना मोइना पाइरंबा खुराई बॉक्स सरेंडर तौरमनी दैट मीन्स पीस पामे हाइबनी पीस पामे हाइबगी वाखल मन थोलादनी अदुना पीस पाम्बा ग्रुप अमगा अदुगा असोम नाकनना अखोइगी लेरिबा डिमांड दुमा फंगद्रगदी पीस लेरो हैदना पीस पामदबा ग्रुप अमगनेबा अदुनदी हौजिक थेंगनगदबा लानफमसिदी अखोइना थांगलेमक सेंगना एनालाइटिकली हाइबा तारगदी अखोइदी पीस पामी हाइबगी वाखलोन फोंदो अमिना लेगदरिबा मुगनबसे कनागी मदक्ता लेरगेबो गवर्नमेंट करिगा पीस पामदबा कंगुगा मुगनबगी पोसक अमा कंग लाएबा सिदैसिदा अखोइना एनालाइसिस तौ मतमदा सरकारना मदुब सरकार की मारान थैदोकनबो होनदना फोक्सना अदुगुंबा अमा तौरुबदगी तौरकपनि हाइबगी वाखलोनदि अरानबा इंटरप्रिटेशन ओगेने खली मरमदि मदो सेमाइदगी हेंद्रगिद्रबनी मखोइना आताना कांगपोपी पाना चलुरगदि हाइबा याय अदुबो हौजिक लरिबा पोटसिदि मुगनेरिबा अनिसे कांगरूप अमनदि अखोइ वारी साबा यारे हाइरबनि नत्रा अदु सिविल सोसाइटी म्याम वारी साबा यारे न थोले खुलाई पाइरम मयाम खुलाई सरेंडर मयाम नम तौरे कांगबु अमन यादरे हाइरे अदु अखोइना हौजि हाइनिंगिसि सोइगिबा मयाम दो एनालाइसिस तौरगा मदु कुमाइ चुमथोकदा यादम अदैदि ऑर्डर इटसेल्फ द यावगिबा करिगुंबा मदुबु भायोलेट तौबा तारगदि भायोलेट तौरकपा मीसिंगदुगी मायोक्ता आइन की मतिक चाब एक्शन लौखटकने हाइबदो ngasi मरीनी सुरबावदा करम मखलगी आइन लो मतिक चाब थबक लौखटले मोइ फुसै यो हाइबदा ओके मरोइना डेट 8 दा पांगथोकिबा सु फ्री मूवमेंट की सी ओवरऑल येमो कान मसी माइ पाक इन लोबो यादे मसी यामना गवर्नमेंट की माइके दिगि सु सिक्युरिटी का सबो लाप्सेस लेखिबा अदुगा असोइबा एडमिनिस्ट्रेटिव की ओइबा दुंबा असोइबा क्यामसु लेखि मरम हाइबा सोइबा सि करिदगी सोइखिबनो सि यामना एनालिटिकल तौरगा यामना एनालिसिस तौरगा हाइबा तारे असोइबा सि खोइ करिबनमदि सोइखिबनो हाइबा सि पोस्टमार्टम एनालिसिस मतरम कांदा असोइबा सि चुमथोक्तुना हाइबा तारे याम थुना हजिक सि 4 डेज हौजलबनिना मखा ताना हाइबा फ्री मूवमेंट सि गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसी मोइना ऑर्डर मोइना पांगथोकनी हाइबगी अदुंबा अमा लेखरो वहम ओइबनिना याम थुना पांगथोकप ngamnaba होनाहो मथौ ताय वहमदनि लाई वहम सेना ओजा सतजी लाक्सन सतजी करिगुंबा हारिबा फ्री मूवमेंट सि पांगथोक मतमदा अयेट अपन लापा तारगदि मसिगी एगेंस्ट लापा तारगदि एक्शन लौगुनि वहमसु लाकिबनि सो फार एक्शन लौबगी ममिदि ताद्रि अदुना सिकानसिदा कदाय फावोन एक्शन लौगुन थोई अदुगा लौरप तारगदि मसि करम मोंद लौबुना चुमगनि हानि यंबियो सतजी मसी ओजानी ने याम फजन थंबिखेको हजिकी सोमना हंबिदुगो हजि ओजाना हायपदु मखा चथजरक पोइना थमजनिंग बसी अखोइगी कम्युनिटी अमद
suppose michang mikhai nai dena swana tharak pase masidi yadi masi kai gina hama tamda masi prithibit amtang thokre khoi gi maiti de thokis mana masi khoi naji sing na khoi jiu sing se nupi anga khaktana yekna bana tab loi mo jiu ja chi lo hat ke ni to madu gi adum hafet mana ba masi khoi na kamaina fight to ki ge kai se masi so adum hafet nei leba dum ya ba ja ni ha be se hafet thamjage si cherak sis da madu gi level du yog do so khoi sna khar nem thar ba so khoi ni yeng ba ya ba se अखोई एगिटेशन तो गवर्नमेंट वार्निंग तौखीबसे करीगुंबा मरक्तुदगी थिंगाब एक्शन लौनी हाबनेब मसे कमाय लौदोइनो हाब अरेंजमेंट अम तौकान अखोइना मदुदे लाइबा मयामदुगी अखोइगी मदु चलबा सिक्योरिटी पर्सनल से लोइमा कैमरा लोइ पाइबा मुगाक्तनेब कैमरा पाइबा मयामदुना मखोइ मयामदु फोटो कॉपी अदुगा हौजिजिकसु काफौदसु हौजिजिक लेबा इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मयामदा मोइ केनो मयामदा मोइ वीडियो अदि मोइ मसक मयामदु लोइन खांगेब मखोइ मयामदु मथक्ता इचम चमना अखोइगी हौजिक इंडिया द लास्ट few years is the UAPA policy even akhoi assam da gogoi pali adagi journalist ma pale adi icham cham keno ma hairu bagi agitation ma tor bagi makhoi gi sidi makhoi gi security personnel da india gi agency da khut thara abne hoji ki khut thaba se kam thina sathira age haibu level singarang dang se kam yorage haibu akhoi gi BSF CRPF army changak pase Kampupi police station da gi changan mangam drew masigi marak sis da ambulance haibasidi yekna ba haibelekti mi asokwa selekti ambulance poba army gi ambulance se ngarang thingaga halan krebo masina tapodi last 2-3 days is the Manipur chang ka da ba hanale mi ba ngasa ojan thambeki ba hanadi khra changami hojik army su changa khidre asana phosu changa khidre kanam changbang ngam da phaki mogi limit height of mogi power do uthore e habi thamjani ba makoi gi level of height chidi uthore adu akhoi na madu ke chap chaba tang manana लेना तो कि मोग मानना उत्पदुरी उद्री है पसी मसी करी किनो है मतलब सपोज कनो मेक्सिको दा कोई फुटबॉल साना दा निंगसंग बसे कंट्रोल से ngam दा कोई टेंग से थमे टेंग तो काप है बना तेव डिटरेंट ने भाई लई है उली ने बा अखोइ नजि पारिसिना कांपु पिसे मतें खतने मोटबुंग अदा मते खतने बैरांग लेरि से मफम से दा टेंग मक्ति किलो है बना ते अदु कैनोमदी अदुम खरगा खिनब खर दरकार लेब्रसिने मदु खिलकादा ngasai kai gina kan order to budi lai chatlu mem chatlu ha budi live adu preparation amani darkar lebra sine preparation je ani ne ba amana wai sana ba talks amana security ne ba ani maki arrangement je mokhoi gi mayam dun ha bada one day het udi ha haidi security sanitize to bai di kari gina ha matam da aina security personnel du lienga ka kampu matik te lienga le matam da kanam ta nu lang tharo eba adubu matam du di security thaujilu mem nu je badang budang lang thara mui mem su ine mui changsalu bane aduna hana company kyano khangde security personnel kyano khangde kha thajang ga dane ba masi ki late of preparation sibu khangba matam numit si se arrangement tau gi haji kai no ka da late madu gi numit akhoi gi tang nipan se masi ki yam thengna akhoi gi asana phodi requisition thai ai akhoi control to bangam dre haidi moi one day het kai gi tau dino ba one day hetta company manga oigera company tara oigera nui leiu haji moi na one day het haiga da bane ba kai gi na tam da kampu pi da hoji CRPF ka leiba BSF ka leiba sina ngam de ba dil to ba kai gi no haiba da moi na hoji ki moi na thenari ba lanmi se yam sathi ba kangu ne ba makhoi kam sathi gi habu ngasi se khoi gi mori me da laijang da moi se jabunam le re ngasi se haidi adum samna ba ja ne ba masi ngasi takhai na matam da moi se asum na chieng ge ba sum da chen se lakte ba maduna takpadi ngasai gi laiba se tori myam se asom longi kangu adigi numai yam pi ba accountable oi ba aduga masi da moi na yam ki da ba mi yawo se kari gi na hab kan da khoi gi suppose India is the irang to mata da ma India gi thabak pi ro ji ma Myanmar cha ni suki ki ro aduna akhoi na ki rei se hoji ki border da ngasi tori bo base signal ama mali haibadi nakhoi gi route ama noi da changai ba supply route ama kakpa gi haiba haibet India go mena haibet tawbaza la haibji ngasi more maya da laijang khunda operation ama taweba madui da moi changko mayam se adu asum ro chen ki ba well am madu ma moi na pai bu khulai madu mayam du udri ba ngak ni haiba madu na takpadi moi gi manung se da government of India ga ju khatna ba yare akhoi anybody khatna ba yare government of India gi law se akhoi respect taw di haibju ulle moi na government of India na Supreme Court na rigi Tripura High Court na bahum khudi na highway thing nu na highway ta highway phok thing jelai ba se masina takpadi akhoi India gi law se amata da akhoi mo lo di haibsi ta eba adubu makhoi na masi sina ba se lalpal yam ngai tabam na akhoi gi emotion da hai tare flag pai ga sanei ba
flag to pairaga toksanabado adi law do respect to tadi to wede tawrodana flag to na pairaga amusu malhale akhoi national anthem ga masida koi mafam matam chadana haiba mafam matam chadana natana akhoi flag code anam su leiri ne flag code ai si sana ta pai biya banate matam leiri lang thokpa ya bate mathunga on be te respect uleba atopa lam dadi even dress to bushet pe yai india di ya de india di even akhoi gari da hapa khangde numit ta har matung lo to mai process am leijari ba flag code akhoi mai dignity pi bado madu gi emotion sanaraga violence to badu di madu misuse to bani sine ba madu gi mayam se akhoi na pulap yang kan da akhoi na thamba se hoji ki hai ba matek se masi open to na ba pot ani changi nga sagi amana wari sana ba si se akhoi na to sina wari sana ba makhan ani hum thole ba ihan ham ba kana wari sana do no hakanda aya ba kangu ma yare se kana no hakanda akhoi wari sana ba se maite di yare naga yare smaller tribes yare adugo cookie gi adagi thadau yare plus chu atam pu yare marse ya de se akhoi ki kampu pi asai matek se ya da khangu yauri ba mase kari gi no na mayam na sum masi moi de san yam kale egete tori se chu atam pu egete tori se masi mayam na panam matam na kari gi na matam da han akhoi gi mizoram accord oi gi ba adagi 2008 phau da kui di phau de I di ba larik mayam adi moi demand mayam da kampu pi je so yok de moi gi demand oni chu atam pu gi portion khada ne moi yauri reject to ki ba ne ba aduna anoba kampu pi swai se da akhoi gi area ni akhoi kai no ni hai ba gi kai no mai ut na ba moi gi lam annexation gi mi gi lam da encroachment ut na ba madu gi domination ut na ba kampu pi se kan torok pra hai ba se masi masu akhoi chingna da ba leiti hai ba sima tham jage ba adu lalpal yam luba mana ne hojiki sida government of Manipur masu government of India na strike to base masi kari gi takar oi gi hamata da makhoi na to ba kan se da makhoi lekre ko masi da ta ba akhoi another kind of 30 lakhs ki population of the responsible the government way kari gi no hamata da hoji exam chathari exam gi senapati de leri mayam adu mayam adigi thau phangda ba adu mayam da makhoi mayam da kamai to doino have the moi gi responsibility masu government da lay maduki responsibility do fulfill to the government su atopa reaction amusu lakane government confirm to okay